alo product dostuna ban pe yakane channel jonga menta singi onra IP ka challenge ka new challenge ma te kuma pi ne ka wait ka de shispala ko bilo te une 20 15 10 10 plus bar 20 along 130 both side ma but left or right tem ta le ka overhead squat ma te ki ba kino me kala jingi khasi ki ba accept yakane challenge ngan ai ki 5000 ma ki bala ban ki bomla na ma ra ma tem ta pni pi Ini 130 kg. Buat mentrai, kita mentrai banyak wei. Maybe gala dan shop mendam dah. Te kita use belt kumang use. Share, like dan subscribe. Nanta dan diwi komen semua bang ba. Tapi ku abangan challenge you Anatoli. Pendap sekarang subscribers semua around 10,000 subscribers. Nanta challenge segalam push je. Tapi compete bagi Anatoli Pimpala mah, tengah is okay mah. Ngan percang, tambah dikasih jungi support ya kan. Ban pendap nom shipo ado kasan hajar subscribers dengan selek ngan sok challenge ngan tai challenge mah. With more than 100 kg singalang mah. Dengan work ya kata, dengan practice tak nak minta tai challenge. Tapi gua apa ukasi mah. Un challenge bat kiwe bana ba. Bila ban subscribe, ban share, tang tai kulisibon.